Yitwa Uwase Hirwa Honorine, abenshi mwamumenye nka Miss Igisabo mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda yo mu myaka ishize. Ari mu munyenga rero kuri ubu ngubu w'urukundo, ntabwo rwose agihisha amarangamutima ye ku musore bakundana, kuko buri munsi arimo arasangiza abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga amafoto bari kumwe. Urukundo rwa Honorine Hirwa yari yararugize ibanga rikomeye, icyakora nyine akari ku mutima nk'uko umunyarwanda yabivuze gasesekara ku munwa. Gusa kuri Honorine we yatangiye kugasesekaza ku mbuga nkoranyambaga kuva mu minsi ishize, ubwo yatangiraga gusangiza abamukurikira amafoto ari kumwe n'umukunzi we. Amakuru aturuka mu nshuti za hafi z'uyu mukobwa nuko mu minsi ishize yerekeje i Dubai, aho yari kumwe n'uyu mukunzi we, ndetse kandi hakaba ari naho bafatiye amafoto akomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa nkwibutse ko ari umwe mu bakobwa bahataniye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2017, aho yegukanye ikamba rya Nyampinga wakunzwe cyane. Ikindi nanone nakwibutsa nuko uretse kuba yarahataniye ikamba rya Miss Rwanda muri 2017, yanaje kwitabira irushanwa rya Miss Earth World 2017. Icyakora ahaho yatashye rwose nta kamba yegukanye. Ese uru rukundo rwa Honorine rwaba koko uko abenshi bakomeje kurubona ku mbuga nkoranyambaga ari mpamo, ndetse mu minsi iri imbere turi buze kumubona mu ikanzu yera, ubwo ndavuga nyine ya yindi y'umugeni ugiye gushyingirwa? Reka tubitega amaso. Komeza udukurikire kandi ukurikire ibiganiro byacu, ariko niba utarakanda subscribe, kanda kuri subscribe, ndetse kandi no kuri iyo nzogera ya notifications, kugira ngo amakuru tukugezaho buri munsi y'imikino n'imyidagaduro ntakajya gucika.